dam chiao na mo lungmali post thawngchimnak in nan kut kunin tlai na thawngni kul thum Dipa niruk Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu mindat khopi ka do nak a SSC ral thrang pahni an thi lem tor zong an kale tangen lampi man kho than asiri lomi kong a CDF CDMC ni nol nak an tua 1027 operation ka do nak chan chung a ral thrang shem man ka nak in to chung mi zathum leng an nun nak aliam sai tho peng mu pali moto lampi aton nak SSC ral thrang chege an ka panga an thi Thailand a khotong putu moto dot ni ngai chen swal nak in minung leili nun nak aliam somthum ni hliam an tuar timi thong le thong pang dang na an raksilai mindat khopi ka do nak a SSC ral thrang pahni an thi lem tor zong an Chiram gul mindat khopi a December nilizan a to chung sham tlai CDF le SSC ral thrang karlak a ka do nak chuak i SSC ral thrang pahni an thi pin a hliam apu mi zong an tia CDF mindat komandu in tomwangwai tu pakhat ni achim maiton in kan iton cha a ka do nak achuak SSC ral thrang lei an tha jang atam ngai ka do nak achuanak mun a ral thrang pakhat chu athi i minda frambun zanhi somsari pali battalion an phaknu a adang pakhat zong athi than tupin a adang paruk ni hliamma an tuar i pali hi an hliamma afak ngai ti in an chim tia CDF mindat commando in tomwangwai tu pakhat ni achim December nili chun a hunhim nak ala tu SSC ral thrang pol chu CDF mindat ral kap na ni an ka dau na hi asi i SSC ral thrang ni hriam ngan voisom thum leng an ka dau nak achuak ko na in zinga chun chu hlan bantuk in adai kauri tia salai Anthony ni achim ka dau nak a SSC ral thrang pakhat chu ahmun a aril chol i SSC ral thrang le palik paruk ni hliamma an tuar hliamma fak mi pali an si chu chung a pakhat chu athi ve SSC ral thrang ni an ka mi hriamman ruang a tol chung mi minau pakhat hliamma atuar tol chung mi nu pakhat zong tangka singsom thum an chu tia achim chap kale tange lampi man kho than asiri lomi kong a CDF CDMC ni nolnak an tua sagai ram than kale mu le chiram kul chak lai hmuram pe tlai nak a abik in an man mi kale tange lampi chu munhim na kong he pe tlai in man than kho asiri lo cha a mizapi ni nakan the thiam nak lai kan in nol na tia CDF CDMC ni nolnak an tua kale tange lampi chu November kul sari thok in jankar lak chung manri loading in CDF Civil Defense Militia CDMC ni thong an rak than kale tangen tidim falam lampi na chu SSC ral thrang kuchung in chana rau hlan a mizapi lungthlin ningte in man kho than asina kha ani zom cho ma leo asi cha a mizapi ni chantong pal chung chu nakan ro thiam nak lai kan in nol na tia CDF CDMC ni thong an that mi a an langter tangin khwa chu kali mu khupi in chiram kul chak lai ti dim falam kal nak lampi a ummi asi i SSC ral thrang ni sakhan an chia cha a sakhan la kho nak ding a December nin thi thok in chiral kap na ni an ka dau na in SSC ral thrang ni chunglei le hriam ngan na mang in ka dau nak an tuat mi ruang a an sakhan an la khori lo tia kan thei 1027 operation ka dau nak chan chung a ral thrang shem ngan ka nak in to chung mi zathum leng an nun nak aliam 1027 operation an thok October kul sari in November ni som thum tiang ka dau nak chan chung a SSC ral thrang le an kutang shamplai phu na ni dupau in an ka mi ruang a to chung mi zathum pakwa an nun nak aliam i minung zali hlei thum ni hliam ha an torpin a abu